tugira amahoro n'agateka kuri twese. Bakunzi mwese mudukurikirana hano kwicana arakeye, turabasuhuje tubifuriza amahoro y'Uwiteka. Hama nk'uko bisanzwe tumaze kubona neza yuko mu buzima bwa minsi yose birakenewe yuko habaho gukungurana ibyiyumviro. Ni byiza yuko abantu dushobora kuganira duciye mu nzira iyo ari yo yose ishoboka, kubera guhanahana ibyumviro birafise ikintu byigisha ujya muntu aba ahaye arabitega amatwi. Umuntu ashobora kugira ibimunezera kuko umuntu ashobora kugira ibimubihira. Umuntu ashobora kugira ibyo yifuza kugira icyo yobivuga ko, nkuko umuntu ashobora gushima cyangwa kugaya. Ibyo byose bikomeza biri mu burenganzira bwa muntu. Kubw'ibyo rero ni muri iyo ntumbero hano kuri channel ya Arakeye duhisemo kuzoza turagira ibyumviro tubashikirije mu ntumbero yo guhanahana ibyumviro, ariko ibyumviro bishobora kuba byogira icyo bifasha uwabikurikiranye, na cyane cyane mu bijyanye n'ubuzima bwa minsi yose. Dushobora kuvuga ku byo ari byo byose, ariko tukabivuga mu ntumbero nziza, ntitubivuge mu ntumbero yo gusenya, ntitubivuge mu ntumbero yo gucyozanya, ahubwo tukabivuga kugira ngo uwo byumvirije niba hari icyo byomumarira cyangwa niba hari icyo byomufasha bishobora kukimufasha, kandi bishyitse naho hakaboneka uwo bitanezereje, azoba afise uburenganzira bwo kugira bwo kuba nawe yogira icyo ashikirije mu kuvuga ku biba byaciyeho. Gusa ibiganiro bizaba bica ngaho kuri Arakeye bizoba bitangwa direct, nta kintu na kimwe tuzakora mu gukosora. Hari bitanzwe na jewe bizotangwa nkuko nyene atandi kimwe gukosora, hari bitanzwe n'undi muntu tuzobitanga nkuko nyene, kuko bishitse akagira umuntu avuga ikintu kitameze neza cyangwa kitaroranye, nyene uko kivuga ni ubwiwe azokibazwa. Kubw'ibyo bisigura iki? Ni byiza yuko icyumviro cyacu cyose umuntu yotanga yogitanga mu rupfasoni, mu kubahana, mu ntumbero nka bene iyo. Ntatebye rero kubw'amazina, abenshi hari abasanzwe banzi mu bindi biganiro. Kubw'amazina nitwa Gloria Uwayezu Nduwarugira. Neza na neza uyu munsi tukaba duhisemo gutangira ku kiganiro gifitanye isano n'iby'amasengero. Nkuko navuze ati tuzavuga ku bijyanye n'ubuzima bwa minsi yose. Mu buzima bwa minsi yose hariho imibereho uko ngene tubayeho, hariho iby'iminsi mikuru, hariho ibyo dufungura, hariho ibyo kwiyunga. Ibintu nka byose bizaba bidushobokeye dushobora kubiganiraho, kuko umuntu cyangwa uriya arashobora kugira icyo asanzemo gifise icyo cyo mumarira cyangwa icyo mwungura. Ni muri iyo ntumbero uyu munsi rero twahisemo gutangira ku kiganiro kijanye n'iby'amasengero, na cyane cyane kubera yuko ikibazo cy'amasengero nacyo nyene kiri mu bibazo biteye isibe, na cyane cyane muri batwebwe abarundi. Gusa no mu banyamahanga birashoboka, ariko kamfata kuri twebwe abarundi n'abanyarwanda, aho usanga rimwe na rimwe dushyira imbere cyangwa turaba cyane ibidutandukanya, ntidushake kuraba ibiduhuza. Birababaje kandi birateye isoni iyo usanga abantu bitwa abakristo ariko kuba ko badasenga hamwe ugasanga barabana nabi. Biba ari ibintu biteye isoni kandi bigayitse. Ni ibintu kweri bigoye gutahura, ariko nuko nyene dutegerezwa kubyakira no kumenya uko ngene tubibamo. Ibyo ndabivuze mfatiye na cyane cyane kampere ku madini, kampere kuri Katolike. Muri Katolike birashikana ugasanga harimo abakatolike bafise umusimamo, bafise ibyumviro bikaze, aho baba bashobora kubona yuko wagira ngo abasenga amandi madini ntabwo ari abakristo nkabo. Nkuko no mu yandi madini nayo harimo abameze ukoye, kuko ngo nta mwongo buri sato ibidahizwe, niko babivuga mu buryo bwiza bw'ikirundi. Gusa ariko reka tureke kwinjira nyezina kuri ibyo, ahubwo gusa twirabire nyezina tunifashishije Bibiliya, kuko rimwe na rimwe tuzokwifashisha ibitabo byose byoba bidushobokeye. Gusa ntabwo tuzinjiramo cyane kuko twebwe ntabwo turi abapasiteri, nta nubwo turi abapadiri, ariko turi natwe turi abakozi b'Imana. Burya
muzorabe neza. Hari igihe abantu baba bari nk'ahantu hari abantu benshi bagaca bavuga ngo abakozi b'Imana bahaguruke, ugaca usanga hahagurutse abantu nk'umunani mu bantu 100. Ese bavuze mu bantu 100 ngo hahaguruke abakozi b'Imana, hagaguruka abantu 8, buri muntu niyibaze muri mwebwe, abo bandi basigaye bicaye baca bahinduka abakozi bande? Uko bimeze kose barashobora guhava musanga baca bahinduka abakozi ba Satani. Aho hantu rero nuko haraba neza, ntimuze murabihendebwamo bavuze abakozi b'Imana bahaguruke. Burya ko umukozi w'Imana ntabwo bisigura kwa pasiteri cyangwa kwa padiri oyaye. Ujya mwanya nawe bishyitse ugahora na mugenzi wawe akamubwira ati icyo kintu ukoze ntabwo ari cyiza, muri ujya mwanya wari umukozi w'Imana. Umuntu wari wese ashobora kuba umukozi w'Imana, ariko bavuze abakozi b'Imana bahaguruke ugakomeza wicaye, ntabwo umuntu yobikubuza, birashoboka ugasanga wowe ufise undi muntu aho urakorera. Aho bwari uburyo bwo kuburana. Ubwo rero bakunzi mudukurikirana ntatebye cyane, uyu munsi reka turabire hamwe ibyo dusanga muri Bibiliya, na cyane cyane turaraba ibyanditse muri Matayo 6. Muri Matayo 6, mbega Matayo 6 ahanini tugiye kuraba ibijyanye n'uburyo bwo gusenga. Urabye kuri Matayo 6 ugahera ku murongo ugira 5, handitse hati: igihe musenga ntimukagenze nk'indyarya zikunda gusenga zihagaze mu masengero no mu mayira abiri, ngo zibonwe n'abantu. Ndababwira ukuri, baba bashyikiriye ingororano yabo. Naho wowe nushaka gusenga, ujye winjira mu nzu yawe, ukinge maze usenge, kubera yuko so wo mu ijuru hari aho atagaragara, maze kandi so amenye ibyawe, kandi ni nawe amenya ibyihishe, azabikwiture. Ukomeje ukajya ku murongo w'indwi handitse ngo: igihe musenga ntimugasukiranye amagambo nk'abatazi Imana, bibwira ko amagambo menshi ariyo atuma bumvwa neza. Ku murongo w'8, ntimukagenze nkabo, kuko so azi neza icyo mukeneye na mbere yuko mukimusaba. Ku murongo w'9 habandanya havuga ngo: mwebwe rero mujye musenga mugira muti: dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe nibuze, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga uriduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize ikibi. Bakunze mudukurikirana, ibi somye ndabisomye nkoresheje Bibiliya ntagatifu canke Bibiliya yanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ni Bibiliya yanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ku bazi Ikinyarwanda nta ngorane, ku bafise Bibiliya z'ikirundi murashobora gusoma. Ni muri Matayo ikigabane cya 6, umuntu agahera ku murongo wa 5 agashikana ku murongo wa 13. Ibyo rero bisigura iki? Ngira ngo turatahura neza aho berekana yuko mu gusenga ntabwo bisigura yuko umuntu akwiye kuvuga amajambo menshi cyane y'umurengera, kubera Imana umubyeyi wacu asanzwe azi ibyo dukeneye. Imana umubyeyi wacu azi ibyo twebwe dukeneye, nta na kimwe rero Imana itazi kuri twebwe. Bisigura iki? Nta mpamvu yari ihari yo kwivunagura mu gusenga. Gusenga nibyo, ni byiza gusenga, ariko ntibikenewe cyane yuko tuvuga amajambo y'umurengera. Hama ikindi nanone gikomeye cyane muri ibyo, hariho ahantu ngira ngo mwahabonye handitse ngo mu gusenga umuntu ashobora gusenga, nibyo uba arabye bikurikanye neza, umuntu ashobora kujya mu isengero agasenga, umuntu asengeye hamwe n'abandi, ariko by'umwihariko barerekana yuko urashobora no kuba uri mu nzu yawe, iyo wanashaka inzu kugara ukiherera ugasenga, Imana igize nte? Imana irakumva. Ibyo rero by'ukuri ntabwo ari jana byanditse, nababariye namwe ubwanyu murashobora kugira nte, murashobora kubyisomera.
ubwo rero rimwe na rimwe birabaje kubona hari igihe usanga abantu tuvuga byinshi naka ko tutamubonye haye ngira ngo ntabwo akiri umukristo, ugasanga turiko turacira imanza bagenzi bacu. Ariko gucira imanza bagenzi bacu nabyo nta nubwo byemewe, ntabwo byemewe. Ndababwije ukuri, hari ahandi dushobora kuba twabisaba muri Bibiliya, ariko ntabwo aricyo ngambiriye cyane, kandi igikomeye cyane ntabwo mpagaze cyane ku kuvuga ngo twinjire cyane mu bijyanye na Bibiliya, kuko hariho n'abandi basanzwe bakora icyo gikorwa. Gusa ni mu buryo bwo gukeburana. Umuntu ashobora gusenga agiye mu isengero nk'uko bisanzwe, ariko nanone umuntu ashobora gusenga asengeye aho ari hose. Ashobora kuba ari muhiriwe, ashobora kuba ari hehe na hehe. Icyangombwa ni uko umuntu uwo mwanya aba yawigomwe, hama agaheza akamenya uko yitwara, agatakambira Imana. Imana n'umubyeyi iraheza ikamwumva. Nuko rero bavukanye mudukurikirana hano kuri Arakeye, iyo ni incamake ye, ni n'intango y'ibiganiro tugomba kuza turabashikiriza. Gusa ntabwo tuzobahagarara cyane ku by'Imana, tuzobivugaho, tuzovuga ibi cyangwa biriya, ako karagaciyemo. Kwa no kugira ngo dutangire twishe amaboko y'Imana, kuko Imana ni umubyeyi, Imana ni umubyeyi kuri twese. Ndangize mvuga nti turakwiye gutahura no kugira ubwenge, tureke gukomeza dusinziye. Dutahure neza yuko ntabwo dukwiye gukomeza turaba ibidutandukanye, dukwiye no kuraba ibiduhuza. Ese kubera iki abantu bashobora kuba bitwa abakristo bose ariko ugasanga bariko barajyana, bariko bararabana nabi? Niba abantu bakoresha Bibiliya, kubera iki ibyo byo batabibona nibura ngo ibe impamvu ibahuza, ariko ugasanga ibi canke biriya? Ni ibintu bigoye gutahura, ni ibintu bigoye gutahura. Ikindi no narangiza gikomeye cyane canke cyerekana ko abantu benshi tugisinziye, ugira ugasanga abantu bariko baravuga ku bijyanye no kunywa inzoga cyangwa kutazinywa, ariko ngo byenda babwiza ukuri uko ngenije ntahura, n'abandi murashobora kuzabivuga uko mubyumva. Kunywa inzoga ntabwo bisigura kuboregwa, kunywa inzoga ntabwo aricyo bisigura. Ikimenyetso cya mbere gikomeye kibyerekana, umuntu umufashe atanywa inzoga ugaca witonda ukamukoresha nk'amasaha 28, ntumuhe umwanya wo kuryama, cyangwa ukamukoresha amasaha 48 utamuhaye umwanya wo kuruhuka ngo aryame asinzire umubiri usubirane. Umushyize ahantu ukaraba ukungene ameze, ukaraba ibyo ariko arikoza, nta na hamwe abataniye n'umuntu yagize nte na wa wundi bavuga ko yaborewe. Bisigura yuko umuntu umukoresheje nk'iminsi 2 ataruhutse, ugaca umwicarika ahantu nyuma y'iyo minsi 2, ugafata na wa wundi anywa inzoga akaba yanyoye nk'amacupa 2, ukabicarika hamwe ngo bakoreshe ikiganiro kiri bumara amasaha 2. Ndakubwije ukuri, uri kuraraba ku maso wasanga wa wundi yakoze amasaha menshi kandi asanzwe atanywa inzoga, uwo mubonamo yuko yaborewe, kuko wasanga hari amajambo kwishura atarayukuri cyangwa atandukanye n'ibyo yategezwe kwishura bivanye n'uburuha aba yarasanzwe afise mu mubiri. Iyo ni inkuru y'ukuri. Kandi ikindi gitangaje naho, hari igihe rimwe na rimwe duhagarara cyane ku bijyanye n'ibyo kunywa, ariko se ugiye kuraba iyo umuntu arabye ko bahagarara cyane ku byo kunywa ariko bakibagiza imiti ikoreshwa kwa muganga, ese bujya mu bintu biboreza nibihe birenze ijya miti bakoresha mu gusinziriza umuntu, aho umuntu bamutera imiti mu masegonda makeya, mu munota umwe ugasanga umuntu ntagishobora kumenya icyari, niba yambaye ubusa ntagishobora kumenya ko yambaye ubusa, niba hari aho bari kwaramubaga arakanuye ariko ugasanga baramubaga ntabyumve kubera ko mbega yagiye mu rutonde rw'iki rw'ababorewe. Ariko niga kuzosanga bavuga ku by'imiti yo kwa muganga, uzosanga hanini gusa bavuga ku bijyanye n'izi nzoga tubona n'amaso ko cyangwa kuriya. Ariko kuboregwa nibaza ko ari ikintu tuzonga kuganiraho mu kindi kiganiro kizokurikira, tuzinjira ku burebure dusigure ese koko kuboregwa bisigura iki. Iyo bavuze kuboregwa tubitahura gute? Ese koko nizo nzoga zonyine ziborera? Ese koko umunywi w'inzoga wese yitwa imborewe? Nibaza tuzobera mu kiganiro gikurikira, aho tuzogerageza guca hirya no hino mu kubisigura. Bakunze mu dukurikirana hano kuri iyi channel ya Arakeye, reka ndangize ndabifuriza amahoro y'Imana, na cyane cyane akaniko kaganiro ka mbere tugerageje gucishaho, tugerageje gufatira ku bijyanye n'ibyo muri Bibiliya, ariko duca tugerageza kubihuza gatoya
n'imvugo zisanzwe ziri muri twebwe abantu zo kuvuga ibi canke biriya. Nibaza rero mu nyuma tuzokomerezaho n'ibindi, tuzovuga ku bintu bitandukanye. Mwariko murakurikirana Gloria Uwayezu Nduwarugira muri iki kiganiro gica kuri chana ya Arakeye. Mugire amahoro y'Uwiteka, muroranigwe mu banyu no mu byanyu.